first time in Manipur, Oinam Ibeton Devi IAS Academy brings you the state-of-art grooming center for future IAS, IPS and other civil service officers here in Imphal. Shri Oinam Nabakisore IAS retired former Chief Secretary Manipur along with अहानबदा मरुबा पाउ खुनाई अमा चाखोट बाहाबसी खुनाई अदुदा लेरिबा इमुंग सिंगी अचौबा थौदांग अमा लई हाइना लोक सभा की एमपी डॉक्टर आर के रंजन फोंदोखरे लंदोनी अमसुंग रोमिता की बेल एप्लीकेशन सेशन जस्ट इम्फाल वेस्ट पुथोक्तुना खन्नरी मियामना बेल पीबा यारोय हाइना इरांग हौख्रे हॉस्पिटल की ECG लौफमदा लायंगबा लाखिबी नुपी मचा अमबो इज्जत मांगहनबदा चेनबा थोकसोम सुरस कोर्ट ना नुमित निपानी जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीख्रे मौगी सिंगदा चलबी मचा अनि लैरबी निंगथौजम अनिताना ई रिक्सो थौदुना इमुंग मनुंग पुबदा नतना लमदा मसिगी नुपी रुबी सिंगदा पाउजेल पीरी अमदी अथुबदा मणिपुर विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम चनबा हौरगनी हाइना CDPO सरदा मरांगथेम हाइख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मेंग ताबिरिबा पुनपु एलिजाबेथ ना तराम नौचरी हौजिम यामदा पाउ सनोकना पिजरी खुनाई अमा चाखोटपा हाइबसी खुनाई अदुदा लेरिबा इमुंग सिंगी अचौबा थौदांग अमा लई हाइना लोक सभा की एमपी डॉक्टर आर के रंजन फोंदोखरे ngasi सेंट जॉन बोर्डिंग कम ट्यूटोरियल सेंटर की तरेस सुबा मपोक नुमित अमदे पेरेंट्स मीट कमरी लेनना होटल इम्फाल दा पांगथोखिबा चंबा थौरम अमदा सरुक याखिबा एमपी ना खुनाई अमा चाखोट हनबा हाइबसी खुनाई अदुदा लेरिबा इमुंग सिंगी अचौबा थौदांग अमा लई इमुंग मनुंग फरबा मतमददा खुनाई अदु चाखोटपा माइकैदा पुरकपा ngamgani यूनाइटेड किंगडम की चनबी अमा ओइना मिपुम खुदिंग लाइरिक तमहनबा हाइना लेरिबा सी स्कूल दा थादुना फॉर्मल एजुकेशन तमहनबा खक्ता नते स्कूल दा थादुना लाइरिक तमहनबा ngamdaba कयाबु युम दा लेरिबा अहल सिंगना खुनाई असिगी चनबी कया ताकपी तंबिबा अदुसु लाइरिक तंबा मखल अमनी लोइनना हौरकलिबा कयाबु लमदम मसिगी चनबी कया युम दा ताकपी तंबिबा मथौताई हाइखी यूनाइटेड किंगडम दा पोगलैबा अंगान खुदिमक लारिक तमहनगदबनी हाइबसे सोसाइटी समाज अदुगी चनबिनेबा अइबा नते मीना हाइबा नते मथंदा दुम सनरबा याम चौखलबा समाज अमगी सोसाइटी अदुगी मिपुम खुदिमक से लारिक हाइंगदबने से बोगी चनबिने कल्चर ने करिगुंबा फैमिली दुना स्कूल दा थाबा ngumdraba machado adurabodi imungda mama mapa duna समाज अमदा चटकदब लमचट मथक थोंगबदा चटकदब लमचट ममा मपादा उटकदब व्यवहार मागी फेलो फ्रेंड्स इंदा चटकदब नीति ngakdaba सिंगसे इमुंगदुदगी तंबिरकदबने है तो मियोय अमगी पोकपदगी मागी मसादा फुमदना लोचनदना यावराबा मागी टैलेंट IQ and qualities mayamado मधु करमायना सकाय हनगदगे फुगाय हनगदगे नत्रगा फोंदोक हनगदगे हाबगी गार्डनर अमगी रोल लौरिबा पाम्बी द इसिंग चारगा हि लई फजबा सालनबदो मधुगी टाइटनिंग असि सेंट जॉन बोर्डिंग कम ट्यूटोरियल सेंटर द लौरिबसे बेबी सना मिसिगा मरी लेनना हौजे हौजे जुडिशियल कस्टडी दा लेरिबा सेंट रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल लंदोनी अमदे स्कूल अदुगी एडमिनिस्ट्रेटर सु ओरिबी महाकी मचानुपी रोमिताबो बेल पीबीनबा इम्फाल वेस्ट सेशन जस्ट दा थारखिबा बेल एप्लीकेशन अदु ngasi चैराप कोर्ट लेरिबा सेशन जस्ट इम्फाल वेस्ट खनखरै लंदोनी अमसुंग रोमिता अनि की बेल एप्लीकेशन खनरगनी हाइबा पाउ ताबदगे बेबी सना मिसिगी मायोक्ता सेमखिबा JSC कैथेल फंबी इमा इबेल अमदे मियामना बेल पीबा यारोय हाइबा खोलाव कयागा लोइनना चैराप कोर्ट थोमजिनदुना इरांग हौख्रै मियामगी इरांग अदु लाक्सनबा पुलिस की माइकैदगी अकनबा सेक्शन थौरांग लखोटखि पुलिसना अकनबा मवोंगदा ngak senduna लंदोनी अमसुंग रोमिता कोर्ट पुथोरखि
ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯔꯥꯏ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯔꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯅꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯕꯦꯕꯤ ꯁꯅꯥꯃꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯤꯌꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯆꯂꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯂꯟꯗꯣꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯃꯤꯇꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ ꯎꯀꯤꯜꯅ ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯖ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯒ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯕꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯖꯇ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 9 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ 12 ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯗꯨꯃꯛꯀꯤ ECG ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯗꯨꯃꯛꯀꯤ ECG ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯁꯨꯔꯁ ꯉꯁꯤ ꯆꯩꯔꯥꯞ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯖꯖ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕ TH ꯁꯨꯔꯁ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯩꯔꯥꯞ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯨꯔꯁ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯡꯁꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ TH ꯁꯨꯔꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯍꯥꯞꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯩꯔꯥꯞ ꯀꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯁꯨꯔꯁ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ नुपा नुपी की सिंफम हाइबा थीदना वांगजिंग लमदेंग एलांगबम लेकाइदगी निंगथौजम अनिताना ई रिक्शो थौदुना इमुंग मनुंग पुना होनाबदा मतेंग पांगबदा नतना वुमेन एम्पावरमेंट की पाउजल संदोक्तुना लमदम असिगी नुपी ओइबिसिंगदा अनौबा थौना हाबली हिरम असिगी मतंगदा टॉम टीवी की अखनबा पाउदम अमा थौबाल केंद्र की मनुंग चनबा लमदिंग एलांगबम लेकाई वांगजिंग लेबा निंगथौजम दिलीप सिंह की लोइनबी निंगथौजम अनिता देवी मसामक संगा युमफम ग्राम पंचायत पार्ट 2 की वार्ड नंबर 2 की मेंबर ओइबा तारबसु हिंगलिंगैदा मियाम की अंगम मतेंग पांगे खंजब मिसक अमनी लैंगाकना वुमेन एम्पावरमेंट की मतंग द पीरिबा पाउजेलगा मरी लेनना महाकना लमदम असिगी नुपी ओइबिसिंगदा हंथना येंगबा मित्येंग अमदी तोन हिंगबा पुंसिगी मायोक्ता नुपाना सेल तानबगुम महाकसु चप मानबा मोंगदा सेल तानबा ngami haibadu utpoina mahakna ई रिक्शो थौबगी फिरेब असि लौरकपनी मसिदा हेन पुंगनिंग थौगनिंगाई ओइरिबदी महाकना गाड़ी थौबा मतमदा फनेक फिदोन चिंखतुना ख्वांगे अमदी कोयेत येतुना थौरिबा असिसु हौजिक मांगसिलकलबा मैतेगी चनबिसिंग असि खजिकतंग ओइरबसु योखतपा ngamgani haiba thajaba leibidagi mahakna फिरेब असि लौबनी हाइखि आइगी पोसी सुम हाइदी माइ पाकपा हेंकलै हेंकलैबगी मरमदी कइनो हाबदा आइना गाड़ी तोंगना तोंगना मखोइदा लाइबा इनकम दुगी वारी म साबदा अदैदा आई इसादा फंगबा इसादा थोबनिना मखोइसु यावनिंगबगी माइकैरोमदा चिंगझलागा मसिंग यामखले हुजि आई वांजिंग लमदिंग सोमदा गाड़ी 9 गाड़ी 5 सुजलेबा अदगी थाइनगी मोइरांग फी फिजनसी ख्वांगचे सेलगा कोकते येलगा थौरिबसे अखोइगी ngasiगी इमा लेबाकसे फिजेत फिगाइतना योमलगा चलेबा नुपीजिंगजे नत्तब क्राइम कया थोए
ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯛꯁꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯊꯣꯜꯂꯝꯕ ꯐꯤꯖꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 18 ꯍꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ 500-400 ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯦꯝꯕ ꯉꯝꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯊꯧꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯅꯤꯇꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯕ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯏꯁ ꯗ ꯐꯥꯁꯠ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯥꯡꯒꯣꯟ ꯈꯛꯇ ꯄꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤꯅꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅꯅꯦ ꯊꯧꯕꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯕꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯁꯜꯂꯒ ꯊꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯣꯡꯉꯤ ꯏꯕꯨꯡꯅꯤꯡꯗ ꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤꯅ ꯍꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤ ꯊꯤꯟꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯍꯣꯟꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯏꯟꯇꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯁꯪꯒꯥꯏ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌా ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯔꯁꯟ ꯁꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯇ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯅꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯦꯁꯀꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗ ꯁꯦꯠ ꯏꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯀꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯋꯁ ꯕꯨꯇꯤꯛ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯦꯗꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯒꯥꯎꯟꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯦꯟ ꯁꯔꯠ ꯍꯥꯐ ꯄꯦꯟ ꯀꯣꯠ ꯋꯦꯁ ꯀꯣꯠ ꯀꯨꯔꯇꯥ ꯄꯥꯏꯖꯃꯥ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯈꯨꯔꯈꯨꯜ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯐꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯨ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯔ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯀꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯋꯁ ꯕꯨꯇꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯡꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯒꯦꯖꯦꯠꯇ ꯐꯣꯡꯂꯦ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯐꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019-18 ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ 62ꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ
District Child Protection Officer Sarda Morangthemna Fongdokhrei. Wafam asi ngasi Classic Hotel da pangthokpa nongmagi oiba voluntary review of implementation of POCSO Act 2012 and JJ Act 2015 ki matangda pangthokpa consultation thoramda fongdokhibani. Women Action for Development Ward na sinduna pangthokpa khana nainabagi thoram aduda Senior Advocate RK Sumitra, Juvenile Justice Board ki member Chinglemba, Women Police Station ki Officer in Charge A Olivia amade Imphal East ki Mobile Unit ki FSL Bilasini su thoram mapu ine saruk yakhi. Journalist Chitra Ahan Themna moderator oikiba khana nainaba aduda akhang ahi kayada ek ani asi ki matangda wafam kaya fongdoknakhi. District Child Protection Officer Sarda Morang Themna makha taraduna Leiba asida chanariba POCSO Act 2012 amadi JJ Act 2015 asi mapung fana pangthokpada thengnaba khudong chadaba sing asi aikhoina ningthina khangba tangai fade ek ani asi ningthina panba yadaba matang kaya su laktaba nate Imphal dagi lapthokiba manung hanjinba mafamda pikliba angang singda thokpa thodok sing ningthina wayanba fangdaba kaya leitaba nate Maram aduna tangai fadana Village Level Child Protection Committee, Block Level Child Protection Committee sembagi tangai fadaba lei. Social Welfare Department asu ngasi fawada Victim Compensation Fund gi makhada victim humfunithoida kanaba pikre. Masida natana athubada Manipur Victim Compensation Scheme su chatnaba hauragani. Ngasi ward na sinduna pangthokliba consultation asina lamsida thabak tawriba mioi singda kanaba kaya piba ngamlagani tangai fadana leiriba POCSO Act amadi JJ Act ani asi matamga chunaba amada review tawba tangai fade haki POCSO gi oina torako matamdadi etuma delayed orapa koi conviction taba koi trial se yam trial process yam thina loiba sumaina tawi Act sida yawbadi within 1 year da loigadabani 30 days ki mem within 1 month tak magi related evidence na single report na singasu within koi 1 month pick up kadabani ado wo koi na mujin decision ko sida sigi process sa thaba to police case me am laibana su oron bayai ado na koi na dakar na special court ma child friendly oiba angang na yingbada court mandaba ado gumba friendly over child friendly oiba special court ma laibagi tangai khate habisima ina thamzani Luchingba Sinbagi Khongjang Sangsiluba amadi Sinbidanaba Center ki Luchingba Singda Haizaruba Manipur ki Chief Minister N Biren Yaungna nahan makai Delhi da camp tawduna lairakhiba sing ngasi nungthil Delhi dagi mayum maikai pangnarakhrai Tom TV na fangba paungna hai CM Biren Sekmai Kendra ki MLA Dinko Konthaujam Kendra ki Dr Ranjan Ya School Kendra ki MLA Satyabrata Mayang Imphal ki Kendra ki RK Ngapigani MLA K Robindro Lamsang Kendra ki MLA S Rajena ahanba oina tongan ba flight sing da halakhi amaromda CM Sinnaba Lanjang Jangsinbada Luching khiba Moirang Kendra ki MLA oibata natana CM ki advisor su oriba P Sarat Speaker YKM Chan MLA TD Haukip su Imphal thorakrai hauze Minister Biswajiti Delhi da makhatana leithahori hayeng natraga hangche Delhi da leiriba Minister Singh Imphal da thoraklagani haidi Imphal More Lambi Paringi Khudeng Thabi Checkpost Assam Rifles na More dagi Imphal tamna thorakpa gari sing check tabagi thabak chathabada mioi ama lupa crore ani lakh marifutara mangagi maman oigadaba sana gold biscuit nifu taret ka kona na fare haina Headquarters Inspector General of Assam Rifles South na thadorakpa cherol amana hairi Cherol aduna makha taribadi tha sigi amada akaknaba paw ama fangbadagi Assam Rifle ki kangbuna More dagi thorakpa silver machugi van ama check tobagi thabak chathabada kg taret ka gram chatret ka marifu tara mathoi lumba sana bar nifu taret gari aduda yauramba thengnabadagi gari adubu thauduna lakpa More dagi zamthong tawthang fagatki fagalaba mioi adu sana singh aduga loinana Directorate of Revenue Intelligence Imphal da khusina kre hairi Cancer laina gi matangda mipum tingna khanghanba amadi laina asina naraba mioi singda pukning thongna hapnaba angamba thakta honagani haina handak chahi gi oina Mrs. Aiwa gi ahanba runners up takraba Victoria Okram na fongdokrei wafam asi ngasi Mantri Pukri da leiba Victoria Okram gi yumda pangthokpa pawgi mifam amada fongdokhibani
Haukiba September ki tang kunmari dagi kunnipan fauba Mumbai da pangthokiba Iowa Mrs. India ki changdamnabada title ahum ahanba runners up social media queen amadi best smile gi title lawrakraba Victoria Okramna makha taraduna chahi khudingi theme hongduna pangthokpa Mrs. Iowa gi changdamnaba asida handak pangthokiba changdamnaba asida punna participant kunmari rom saruk yakhi State asigi yauna Bharat ki tongan ba state kaya dagi lakpa participant kaya su saruk yakhi Handak chahi ki oina cancer laina gi matangda pak sana khanghanba haibasina theme oiraga pangthokiba changdamnaba asida title ahum fanglakpasi yamna nungai pukning hakchang yauna honakhiba dugi mahai fangle haiba yai aruba tangka kaya mayoknakhiba changdamnaba asida cancer gi matangda miyamda pak sana khanghanaba honabana mapung oikhi Mrs. Iowa gi changdamnaba duda ahanba runners up tarakpaga loinana title ahum fanglakpa sina hena thabak tawhaningbagi inot ama pire State asida cancer laina gi matangda miyamda pak sana khanghanba honabada achoba thodang ama lauragani masida natana cancer na naraba miyoi kaya da pukning thongna hapa amadi angamba mateng kaya su pangna ba honagani haiki akoi mi state asidagi akoi gi Mrs. category khaidoe akoi gi category na aiga ai manabi ama akoi imphal digi ibani Mrs. category den ibani tawe duga moi gi Mrs. tagina akoi nupi lesabi ahum yawe adu chat akoi imphal digi Manipuri gi chatpa makai se akoi aina first runners up title phange aduga Mrs. Best Smile aduga social media queen aina si title ahum si phangrakpani aduga miss ki category dena Jessica Laishram mahakna second runners up mana phangrakibani aduga atopa contestant ahum duna so moiso subtitle amamam dum phangrae akoi chat Manipur gi chatpa mayam se adum title subtitle or so dum amamam di phangrakibani achievement dum mana phangrae koina adumaina koina mai pakpa phangkibani Haukiba September kuntra da Protection and Preservation Committee amasung Lamyanba Irabot Ningsing Thoram Committee na Yai School da pangthokiba Lamyanba Irabot Ningsing isay changdamnabagi manamathom yenthokpagi thoram ama ngasi wahengbom laikai da leiba PPCM office da pangthokrai ngasi gi thoram aduda social activist Jitendra Ningombana lamdam masigi naha oiriba singda nationalism gi wakhalon fawhanba ngamnaba asigumlaba thoram pangthokpa tangai fade haiba yauna wafam kaya phongdokhi Tungda makok mathang taraba saisakpi singda manamathum yenthokhi Thasigi Anida Kakching District Police Commando na fare hariba Kakching Khunyai Lekai digi Mayang Lambam Manglem Chahini Futaret Apokpa Lekhidraba Kamdevo Kakching Chumlang Lekai digi Yengkhom Ojit Kumar Chahini Fumanga Apokpa Lekhidraba Sana Jawba Amadi Kakching Ningthau Lekai digi Ningombam Rameswari Chahi Yangkhaitaru Apokpa Navachandra RPF Amadi Masigi Lanmi Singlub PLA Gamari Leinade Haina RPF ki Assistant Secretary Publicity Bam Kimna Thadorok Pachirol Amana Hairakli Presenting India's widest range of eco-friendly scooters, Okinawa Scooter. India's longest range and top speed of 75 kilometers per hour. Powered by lithium-ion battery. Government of India famed to certified. Get advantage of deduction of 7% cut in GST for electric vehicle. Can be driven in rain and hill. High-speed electric scooters. Pollution-free vehicle. Smiles for miles, 20 paisa per kilometer. Smooth driving on hills and valley. Loan available, financed by HDFC Bank. For details, please contact Okinawa Scooters Showroom, Wangi Services at Malom Bajar, Imphal West, Manipur. Or contact us at 700-5830-142 or 87877-23780.
ब्रेक की मतुंगदा तारामनौ चरी मखादाबा पाउदा People for Animals Manipur gi Mapan Shuba Foundation Day amadi World Animal Day ga mari leinana rescue tawrakhiba sa sing thadokhrei ngasi thadokhiba sa sing adudi Wildlife Protection Act gi Schedule 1 da chanba yong ikai thibi ani amadi Schedule animak da chanba laikang hangkok ani ni lamdam sigi tongan ba mafam dagi asopan yaubadagi natraga lamhangna duna leirambadagi PFA Manipurna kalakhiba sa singni mathau taba layeng pathap sing pangthoklaba matung Wildlife Department ki official singi approval lauraga mafam chaba amada thadokhibani thadokpagi thoram aduda Forest Department ki staff sing su saruk yakhi Mau Imphal Market Coordinating Committee na sinduna mafam hongduna chatharakhiba Mau Kaithel ngasi Imphal Kangchup lambi paringki Naurem Thong Kaithel da phamkhrai Mau dagi purakpa anau apen amadi mana masing yauna hai lei kaya yonkhi miyamna su pochai sing pamna leinakhi Bharat Sarkar na paikhalakpa Bharat Pulu na thamnaba thorang Swasthahi Seva gi Kakching District ki manung chana leiba Wangu Gram Panchayata mamang thaki kuntaruk taki chatharakpa campaign loisinbagi thoram ama Wangu Laifam Community Hall da Southern Rural Development Organization SRDO Wangu Gram Panchayat Development Committee Wangu PHE Division Kakching amadi All Clubs Wangu Club na punna kusamna duna sinduna ngarang pangthokrai ngasi ayu anganbada Jharkhand gi Ranchi district ki Bundu amadi Namkum area da Maoist ki lanmi singa police ka khud thoknabagi thodokta police personnel ani laikhitrei thodo asigi matangda Additional Director General of Police Murari Lal Minana Fongdor khibagi matung inade Bondu amadi Namkum area da Maoist ki lanmi sing sangjafam lawduna leire haibagi paw phongbadagi police ki kangbuna mafam aduda operation chathanabagi damak sangsiluba matamda mafam aduda leiramba Maoist ki lanmi singna nongmai kapsilakpadagi maikai animakta khuthoknakhi aduda police personnel ani nongmaina pankhi personnel amadi thodok thokfamda sikhi aduga atopa amana hospital da laikanarba matung lekhidabani thodok thokfamda ahenba security force sangsinduna thiba humbagi thabak chathari hairi Army amadi police ki apunba kangbuna Jammu amadi Kashmir Punch district ki Khara Gali area da thibahuma ki thabak chathabada lalhoba singna losinduna thamlamba oigani haina thajaba Chinese hand grenade tarataret fagatpa ngamkhrei fagalaba grenade sing adu ngasidagi tha ahum mari gi mamangdagi mafam aduda lotuna thamlamba oigani hairi Thasigi Kunmathoida Pangthokadoriba Maharashtra State Assembly election yi ngasi mirep che pisinbagi aroiba numitta Sarkar pariba BJP gi marirak shuba candidate taret ki list phongkhrei BJP ki senior leader Eknath Khatse amadi cabinet minister Binod Taude ki ming list da yawrakhidrei ngasi phongkhiba candidate taret ki list aduda kumja lising amaga chamapan ga marifutara mathoidagi North Maharashtra gi Muktai Nagar constituency dagi mihut oirakliba BJP gi senior leader Eknath Khatse gi machanupi Rohini Eknath Rao Khatse di yauri Rohini Eknath Rao Khatse na assembly mikal asida mahaki mapana hausi pariba Muktai Nagar constituency da BJP gi mirep oiragani Amaromda party na ticket pi khidraba masagi chahi humfutare suraba Eknath Khatse su mahaki machanupi Rohini Eknath Rao Khatse ga lamba taunagadori Maha Kendra adumaktada independent mirep oina chayol amagi mamangda mirep che pisin khrabani Eknath Khatse corruption tawbagi charge mayok nabadagi machanupi da oina party na ticket pirakhibani haina political circle kayatagi fongdok narakli Ningsing bayabadi ngasi mirep che pisin bagi aroiba numitni hayeng scrutiny tawraba matung mirep che lauthokpagi aroiba numitna tha asigi taretni mikhal tha asigi kunmathoida tangkak amakhaktada pangthoktuna tang kunmari da bot masing thigani ngasi ayu phongkhiba pauche singda kari maruba pau yakhibage habadu mayam puna miyeng taminasi Lamjingba Times main pek ki thausil makhada paksan na sebigi mayokta human chan samdana khongjang sangsinkrai lenga ki luchingba sinbagi lan loire and birana makhata na chief minister oiragani rims ki ECG kada technician na chahi nauribi nupi macha ama izat manghan krai cheng mangbagi wathok MS Imphal Guwahati Road Carrier gi mapu mara leire lauthokre khunai ama chawkhatpada khundaminari ba singi thogai chawi
Sangai Express CAB gi mayokta paksana khongjang changsinkhre Manpack ki khongjang saugatkani MPP lupa crore taret handbagi drug fare Poknafam Kep ki mayokta kangsi khingduna khongjang changsin bahokre Yelhomi singkan biu haiduna UN da haizagani ningthauza lacha NRC da yaudaba singidamak CAB maru oire Assam BJP Biran Biswajit Khamchan amadi atai minister sing ngasi Imphal yorklagani October 12 fawbada awon bakhara laklagadra chignari Rims ki nursing khongjang hokre Naharol gi thaudang CAB gi mayokta mafam kaya da paksana khongjang changsinkhre Manpack na chief minister amasung governor da memorandum pisinkhre Rims ki regulatory technician amana pestat nupi ama ECG laboratory room da rap tawkhre Garigi chesang sudaba amadagi mantikna na sel lawruba constable ama suspend tawkhre Cheng metric ton chamri ka kuntra mga dasmik Shoino nipan ani mapam khangdana manghan kibaga mari lainana Om Prakash court na conviction pikre Huyel lan pau India Pakistan nuclear gi lan sokna rakpada miyoi million sam kun mga sihan bayai report CAB chatna ba yaroi haiba kholauna khairam ban kaithal ninkre paksana khongjang changsin kre CAB gi mayok ta leptana khongjang changsin khigani matam matam gi oina changsin gadaba khongjang sing lauthorakani Dilip Kumar Imphal West ki mafam khudimakta section chamani phumari gi athing batham kre lupa crore 12 rong gi cheng manghan bada chenaba transporter ama court na fadok pikre Sana Laibak, Rims ki ECG laufam da technician na anabi ama pamlan bikre. CAB gi mayokta Manipur da pung ama chupna miyam na khongjang changsinkre, Manipur gi tampak ta miyam gi achob iholak le. Ichel Express, Manipur gi mafam kaya da Manpack ki lamjing makha da CAB gi mayokta khongjang changsinkre. Prime Minister, Home Minister anina CAB chatna hangani hairi basi awang nongpok state singbu hanthana yengbani Dilip. Biran Ministry reshuffle natana luchingba sinbagi wafam leitri. Iraibak and Biran SM from the Tangdabada Amit Sahana Yakidre. Benedabagi Irang Tokanbagi epicenter Tigalakadori. CAB Chatnaba Yaroi Haibagi Kolauna Nilkre, any state singda Marom Dom Lepchanaba UN or the Wakatkani. Single use plastic lisingani kunitoigi. Fawbada Pumting Tingani. Loisilakpada maru bapa amuka napizari. Kunai ama chawkhat pahaibasi kunai aduda leiriba imung singi achoba thaudang ama lei haina Lok Sabha ki MP Dr. R.K. Ranjan na phongdokrai. Landoni amasung Romita gi bell application session just Imphal West pura khatana khonari miyamna bell piba yaroi haina irang hokrai. Rims Hospital gi ECG lofam da layengba lakhibi nupi macha amabo izat manghan bada chenaba thoksom suras court na numit nipani judicial custody remand pikre. Maugi singda chalabi macha ani leirabi ningthauzam anitana e-rickshaw thauduna imong manung pubata natana lamda masigi nupi oibi singda pauzal piri. Amadi athubada Manipur Victims Compensation Scheme chatnaba hauragani haina CDPO Sarda Morangthem haikrai. Hauziki onadi Manipuri Paul loizare meng tabiri basingbo amuka na khurumjari.
For the first time in Manipur, Oinam Ibeton Devi IAS Academy brings you the state-of-art grooming center for future IAS, IPS and other civil service officers here in Imphal. Shri Oinam Nabakisore IAS retired former Chief Secretary Manipur along with experienced faculties trained in Delhi will convert your dreams into reality.